Dobrodošla. Danas te vodim u jedno od najdubljih mesta našeg unutrašnjeg sveta. Mesto gde poverenje nije samo reč, nije ideja i nije samo odluka. Poverenje kao osjećaj u telu. Jer tek kada poverenje ne zavisi od misli, potvrda, garancija, tek tada postaje ono što zaista jeste, mir iznutra koji ne traži ništa spolja. Danas delim sa tobom ličnu refleksiju o tome kako poverenje izgleda, kako se osjeća, kako se prepoznaje kada zaista živi u telu. Šta za mene znači poverenje kada nije misaoni koncept, već telesni osjećaj? Poverenje za mene znači mir u telu kao pokazatelj poverenja koje isijava iz najdubljih nesvesnih nivoa. Kada svaka ćelija vibrira mirom i poverenjem, to je osjećaj da nemamo čega da se plašimo jer znamo i osjećamo da će sve biti u redu, ma kako se završilo. Znamo da se sve uvek dešava za naše najveće dobro i samim tim bilo koja solucija tada svakako radi u našu korist. To nikako ne može biti mentalni koncept jer se svaki mentalni koncept razlaže i gubi pod opterećenjem svakodnevnice i stvarnog života. Mentalno poverenje traje dok ne naiđu izazovi, a onda nestaje kao da ga nikada nije ni bilo. Može glava mantrati da ima poverenja, ali telo osjeća. Svaka ćelija tela osjeća i ne možemo ih prevariti. Jedino koga lažemo time jeste koji sam sebe zaslepljuje i stvara prividni i lažni osjećaj da smo podešeni na poverenje. Gde u telu sam najpre osjetila poverenje i u kom trenutku života? Pa najpre sam osjećala poverenje u srcu i duši. Telo nije bilo prvo gde sam osjetila poverenje. Zapravo, trebalo mi je mnogo vremena, rasta, sazrevanja i razvoja da shvatim koliko je važno poverenje koje se osjeća u telu. Do tada sam mislila da je dovoljno imati poverenje u srcu i duši i da će sve biti u redu. Ali kada sam počela da ulazim u dublji rad sa telom i našim duboko nesvesnim obrascima, tada sam shvatila da mi je taj bitan sastojak nedostajao kako bih osjećala poverenje kao nešto bez napora, kao što dišem, svesno, prisutno, u miru koji ne prolazi, koji nije samo trenutak i koji ostaje i tokom izazovnih situacija. Kako prepoznajem razliku između poverenja i napora da verujem? Pa, poverenje na svim nivoima se veoma razlikuje od napora koji činimo da verujemo. Poverenje, kao mir na svim nivoima našeg bića, dolazi iz širenja svesti, shvatanja nekih dubljih koncepata, shvatanja kako život i univerzum funkcionišu, ko smo mi i šta je naša misija. Pravo poverenje se ne može razviti iz glave, iz mantranja i ubeđivanja sebe. Telo nam nikada neće poverovati ako to poverenje ne dolazi iz integracije i svetlosti znanja. Ne možemo ga prevariti ili nadmudriti, možemo ga samo razumeti i pristupiti mu na pravi način. Da li poverenje dolazi spontano ili ga gradim? Kako izgleda taj proces u telu? Poverenje ne dolazi spontano, već se gradi postepeno. Svakako da smo određeni stepen poverenja pokupili, da tako kažem, odrastanjem, neko više, neko manje, u zavisnosti od okruženja u kojem smo odrastali. Ali svako ima barem neki početni nivo poverenja, veći ili manji. Da bismo živjeli u većem stepenu poverenja, potrebno je da se posvetimo tom procesu i ulažemo svoju pažnju i energiju u postepeno izgrađivanje. Telo je onaj najnesvesniji deo nas i povezano je sa najstarijim delovima našeg mozga. Ono ne reaguje visoko svesno samo zato što mi to tako želimo, već mu moramo pomoći da postepeno promeni obrasce i neuronske veze koje je stvorilo. Jer ukoliko to ne uradimo, koliko god mi želeli da verujemo i da ubeđujemo sebe u nešto, ono će to odbacivati i uvek reagovati po ustaljenom obrascu straha,
agresije, borbe i slično. Kako moje telo reaguje kada nešto ili neko nije bezbedan, čak i ako to ne zna odmah? Kada osjetim da neko ili nešto nije bezbedno, moje telo signalizira da ne želi da se otvori, da je rezervisan. Još ne razume zašto, ali očitavanje našeg nesvesnog dela je instant. Njegova inteligencija je izvanredna i ukoliko uklonimo obrasce koji nam ne služe i neuronske veze koje ih podržavaju, možemo izuzetno čisto osjećati ovakve stvari. Naravno, sve dok se ne očisti od takvih stvari, ono će slati signale i očitavanja propuštene kroz prizmu povreda, trauma i obrazaca koje smo ustalili. Tada je očitavanje iskrivljeno i ne možemo mu u potpunosti verovati. Ali ukoliko dovoljno pročistimo taj deo, možemo se osloniti veoma mnogo na svoj instant očitavanje. Što više očistimo, to su nam očitavanja bez primesa, kao voda, bez mirisa, bez ukusa, bez boje, kristalno čista i bistra. Telo sadrži ogroman potencijal inteligencije koji vredi koristiti. Ono obavlja milijarde procesa u svakom trenutku, a da mi uopšte o njima ne razmišljamo. Zna kako popraviti oštećenja, rane, kako obnoviti ćelije, dostavljati kiseonik i hranjive materije svakoj ćeliji itd. Koji su signali u telu da nešto jeste u skladu sa mnom? Kada dostignemo određeni nivo čistoće signala i razumevanja poruka tela, tačno ćemo osjećati šta nam prija u nekom trenutku, a šta ne. To je kao kada smo žedni i osjećamo tačno šta nam se u tom trenutku pije. Da li voda, limunada, neki drugi sveže ceđeni sok ili nešto drugo. Ili kao kada smo gladni i tačno osjećamo koje jelo nam se tada jede. Tako počinjemo da osjećamo kroz telo ono što je u skladu sa nama i ono što nam trenutno ne prije. Da li mogu razlikovati poverenje od navike, potiskivanja ili želje da verujem? Poverenje se razlikuje od navike, potiskivanja i želje da se veruje na taj način što ne traži ništa, samo biva. Ništa ne mora, samo odražava. Šta telo radi kada počinje da osjeća poverenje? Da li se opušta, otvara, širi? Kada telo počinje da osjeća poverenje, ono se opušta milimetar po milimetar, sloj po sloj, delić po delić. Vraća se u mir i to je siguran znak da se poverenje uspostavlja. Naravno, ne tako što ignorišemo ono što nas uznemirava, nego što smo i dalje prisutni sa time, a telo se ipak opušta, makar za nijansu više nego prethodni put kada smo se osjećali na sličan način u sličnoj situaciji. U kojim situacijama je moj sumnjao, a telo znalo? Često se i nakon uspostavljanja dubljeg poverenja dešava da telo zna i osjeća poverenje, a počne da sumnja i smišlja scenarije straha. Ali kada smo duže na tom putu uspostavljanja poverenja na najdubljim nivoima, tada prestanemo da se bavimo umom i više verujemo osjećaju mira. Često umem da kažem, ne moram da budem pametna i najpametnija da sve znam, jer ima neko ko zna bolje od mene, a ja mogu da budem u poverenju i da se sa tim znanjem povežem i osjetim ga. Kako se ponašam kada traži sigurnost, a telo poziva na skok u nepoznato? Kada traži sigurnost, a telo poziva na skok u nepoznato, ja biram poverenje u ono što me zove. Nikada me nije doveo toliko daleko koliko jeste ono unutrašnje što me je zvalo. Tako da nema tu mnogo dileme. Svaki put zapitam sebe u tim situacijama gde želiš da stigneš. Da ostaneš u dometima uma ili da se pustiš izvan tog područja i iskusiš nešto što trenutno ne možeš ni da zamisliš.
jer može zamisliti samo u svojim dometima. Da li sam ikada prepoznala da mi nepoverenje dolazi iz ranjene verzije mene, a ne iz sadašnjosti? Da, nepoverenje uvek dolazi iz ranjenih delova nas, a ne iz sadašnjosti. I kada god osjetim nepoverenje, ja zaronim dublje u osjećaj i istražim zašto to osjećam. Pronađem povredu i ranu, a zatim ih isceljujem. Kako razlikujem unutrašnji glas koji zaslužuje poverenje od unutrašnjeg sabotera? Pa, unutrašnji glas koji zaslužuje poverenje razlikuje se od unutrašnjeg sabotera veoma. Jer unutrašnji saboter nas uvek drži u malom prostoru, u maloj verziji nas, u lažnoj sigurnosti u kojoj iznutra umiremo. A unutrašnji glas koji zaslužuje poverenje nas uvek poziva na veću verziju sebe i na mogućnosti o kojima sanjamo. Kada je moje telo naučilo da nije bezbedno verovati? Svi mi smo naučili da nije bezbedno verovati kroz povrede i nesigurno okruženje u kome nismo dobili ono što je za nas tada bilo esencijalno iznutra, a ponekad iz polja. Mada s polja smo uglavnom dobijali sve neophodno za preživljavanje, ali ono što hrani dušu veoma često je izostajalo ili bilo samo delimično. Kako moje telo reaguje kada spoljašnji svet izgleda haotično? Gde tada pronalazim stabilnost? Koji su moji telesni rituali koji mi pomažu da se vratim poverenju? Jedna od stvari koje veoma brzo pomažu da se vratimo miru u telu i poverenju jeste tapkanje na timus tački koja se nalazi na sredini grudne kosti. Ta tačka balansira sve energije u našem telu, naše čakre, naše meridijane i vraća nas u mir i prisutnost. Nežno tapkanje te tačke dovodi do smirenja nervnog sistema i opuštanja, te postajemo sve više prisutni, vraćamo se u telo iz glave i to je nešto tako lagano i jednostavno, a toliko moćno. Da li sam naučila da je poverenje ne nešto što dajem drugome, već što držim u svom telu? Da, poverenje se nikada ne tiče drugih u suštinskom smislu, već uvijek nas samih. Spolje to može izgledati drugačije, ali iznutra je tako da poverenje zavisi isključivo od nas samih. Kakvo je stanje kod nas iznutra, tako će nam univerzum odraziti spolja kroz druge ljude. Nema laži, nema prevare, samo čisto ogledalo koje nam pokazuje unutrašnjost. Pa ako nam se ne sviđa stanje, uvijek ga možemo promeniti iz komandne sobe koja se nalazi unutar nas samih. Kako izgleda život kada mi je telo oslonac i saveznik? Kada nam je telo oslonac i savjetnik, život je puno lakši, mirniji, istinitiji. Ako je tvoj umoran od pokušaja da veruje, a telo ti šapuće da je možda ipak sve u redu, zastani i poslušaj ga. Poverenje se možda ne dokazuje, ali se osjeća. I možda baš danas tvoje telo ti pokazuje da si na pravom putu. Ne moraš znati sve, ali možeš disati i verovati. U telu, u tišini, u sebi. Hvala ti što si bila tu. Čujemo se uskoro u sljedećem krugu poverenja.